Lam sung la chon jada kham mar kising tai ta bo song sung hai nong biskang sung khoroksa naroi mankha bini sinu bonor nai lam sung no nin sinu An mungka Abel Debbarma. Tabo currently upcoming film Khangrai. Boni project no lead kai tung tabo. ambai sung social media o sanai salda bo kabangma nugui mankha khangrai ab tamo Abo chung kaisa campaign khaimani pila khato. So Khangrai ni tei kaisa chini upcoming project am kaisa film. Abo Kokborok film hanmano haipano originally Kokborok ya abo. Amo originally Bodo film. Bono Kokborok ko dub khai jaka. Abo obviously South dogo je nungmani amne formula tinya chung Tripura bo try khai mani mana notice ko kai try khai mani abo amte haja. So Khangrai nei kama jaga bo chung am kachini marketing campaign tongmani je dere chung film ni trailer rok eba film announce khai sakang Khangrai ni poster Khangrai ni photo jaga rogoi just aware khai mata Khangrai boro no Khangrai tamo saimana na sakang. je o khangrai film nang je de alka bosongni kok no de kokborok go khlai thani bo boma hai process bom hai k능 khlai Pila khato luckily do bodo kok ba sin ko onek milayo kama pronunciation kama words tai chin vocabulary onek miliu han bagai asak translation no asak problem ingya apa no broni kok by chini kok mili fano chung tripani chini social society ro no na ye chini community ro na ye chung oroni aba haba bati hai ke kok salai chung apuno mili wei jagani bungro boroni bungro chung oren moteke taba like islam like ta so je o khangrai khlai thani bo tak to nang tirpra hai kokborok daping khlai kha daping khlai thani bo je voice artist rok khorok busur chung totally to 17 ta characters tongo 17 ta characters kaisa borok kani khoro nai tongo aparo chung 17 ta character tongo ajaga o chini bai mona singh chini da songkor singers theater artists theater khanai rok tai ani je sinja nungja singers rok eba angkha khorang kaham bongni kaham bongna nakha amte ke chung khalai geda tabo kokborok film khai thani to kabangma jingjal asayo ke tabo nang o daping khlai thani bo bom hai nang tebung rok face khai nang keba mohoni to kun kare because obviously dubbing film making or dubbing kajon se boring process chung jefro film shoot khai boni te dubbing khai thangwa apro chung onek time nang thangwa jaga but ta kaisa ada no kaya kalai samung thangwa because chung satong para kunu thana ya chini lines or chung nogo tong practice khai studio 5 bata practice khai chung saimono so in convenience na saimono so problem ni kunu face to khai ako chung ta joratai but ang sanam sungo since abo kaya katal concept ko tripura o dubbing ni hindu aba alka film rok je fight tongmani mane phatar hani film fight ni boinara nanyo naya amo kaisa perception chung bahai ke chef khai manam try khai tongo ta ho je o khangrai film ka abo story bom hai kisa Khangrai mana nang tabu nai do Khangrai ni kaisa tong film of kaisa dialect tong mon tinyo Khangrai ro no dek kaisa burung saka dialect borok jotono sa kaisa na ne ke but kemne ke borok kaisa borok sa kasa na kebele ta kaisa bon jeska bono sotne te hine so amaga Khangrai ni kaisa nature ke story bo amni around no kaisa kami tongo kami borok kemne ke 사 가만 나이메야 다시 아자가 시고 보통 시고 아가마 자 아자가 orang 파게 보고 버리케 아랑나 버리케 나는 트라이 카이 아무렇다 ga sing store khana ka sing kija trailer nai ne len Yong Nè cho cái dùng phía bên nè Một chẳng má to Thế Anh siêu có tiêu sắp xin ya Kami wo Si kok simisi nangu Kami wo si kok korok nitong Ang ketang tamsak Oh kami wo Korang semana polis Mapaya Ani nokla pene ni nasak sahos
no terika tangkas pasi nai. Tini norno kami kaisani Kothoma sai khna rawana. Arni ha ketar phano. Mororoke kekhar. Kami usi koromna bagai besok rang nani saja. 20 लाख Ani rang bora. Ha kaya wansumung rok bai koplung. Sitia khororukni sitia tomungro. Dia salsa. Asuk ubrum jobni kejaro. Kaisa Kothoma sumung masai. Arni simino chini Kothoma jengo. Mesa phaibile boba. Mendra. Mesa phaibile. Kami siko akrama se paile asar. Aro se siko rupiah ui biang ni borong sendrong naik tu tonglai. Kena thangna kiria oi. Borom berem no wansugi oi. Borok lay babu thari maya. Paite siko akar mas thagia. Norok le chapni to mungsurung. Nabu ko mili ui tongna rong ya. Ani dakum kumamani. Tali se lai thangka. Bini hisab le bora. Aji nai khoroksa manna mu chungnai juta juta. Damra samung tang chekra mung thang. Kontinong pakshu sinai. Paiflaya borokni chukli. Sandai engi thango ari, tai ari engi thango sandai. Ani rang. Ayo. Lama lam kebang, tai wansukma bo thakya. Phiaba mungsa samungo chukya. Hai pano. Kini ke yakna fe shakni musmaro. Ang sak sak tabuk phano. Kuchu sai maya. Norok sudu se. Borok buthari mana na hui. Ani saja gulab. Orang tabung nini si Mia. Sini bo. Bahake. Ani bo koroko. Kaisa budi tong. Kaisa budi tong. Kanandi jengjas ka pano binirang pirogi marleng. Si Khangrai. Teral nugi manka je oro karakter joto sengkai mangsi. Pura sini ti prasarok film kami hendo kamera angle nini grafik iko color grading tebak perfect abo tirrawo jadi dubbing obai je klaimani nengke tambagi boro film khaya kare tambagi kai je bongni film no dubbing klaini one swing phai Tabuk film tai khaya ne ko film to kan khlai tang chin borok to ang khaya pon bifon khlai tang ang muchung mani ha ka chang chin mo kaisa startup ha ka chang cheng lai mani chang wan suka chang notice to kaisa ecosystem sang lai ne hene cha tabuk Kokborok film pon olo phataro phunu ja ka blai chanai ha da bachin modern story thanai abno mo hai khalai na bagi bo kaisa ecosystem nam je abo tabphon kari kun tripra hundi pra notice to bodo film panang tu assamese film panang di mugli rong film panang di mizo film panang di khase film panang di ke film nai le ya ke chamon wan so kan wan so like tabu chung to ni jini film pa snama do kunu khoti kare chung nang khai bro ni rights na oi remake pan khai ma kham story ka pan khai ba ni ka ham story phono snamai oi ma kham o jaga rang ni meter phaya do babu rang tong kring ba ga snama li am tin ko ya पर जों गाइस इकोसिस्टम सानना मुसुमनि आमबा जों दाबिं मै चेंका बिकॉज जों ताबुक ब्रोनि दाबिं खाइका ब्रोनि दाबिं खाइतेनि ताबुक तामु थांगा बा काइसा ब्रिज जोंनि थांगा तिप्रा सबै बरोनि बिसिगो तब नेक्स्ट टाइम चिनि काइसा काम फिल्म तंगा का जे जरजान काम टेक्निकल वाइज एक्टिंग वाइज साउंड तनो
kaham A1 quality tak mang dang jeng bono of film no tlangi thangmunu tak bong ro jeng no ni film phone ka ba tabuk no ro no ni jora phai ka no ro chini film phone na gidi kaham ga jeng thang phone yan samu kaisa so dubbing ga tamo ba tabuk sound ro ga bisi pak onek sang na simino borok cheng ka borok 80s rong simino borok dubbing culture na borok tu kha bong ro ka Telugu film Tamil dubbing go Malayali dubbing go Kannada dubbing go amte kan Malayali Kannada bro janjani language dub bangi thang tabur Hindu release khai pa na sa bro motamoti kame khai pe so a culture jo sung notice tu kha ke chini notice bu kang film sam jo do bo soro kaisa state to kaisa la kam film sam jang nai ke jung jono kaisa film no jung osa mane anon film ni ro tlang ni ro film tu kha kaisa culture ai ba ecosystem building thango jare chini artist notice ni artist rokbo interstate exchange angi manai ni nahal mungkai tipration de tipran film ro fatar hase bo nungjak thun ba sin notice bisi pan to jot pirjak thun aba hata ma multiple language by khunungan nahar mungta aba ni ble ge oba hai je khlai thani bo jeng dubbing khlai thani bo ke phono le magana khaya na hima dong ge je oba hai je koma film no nung di dubbing khlai thang kha aro budget phanai nang budget dokha nang abo bahai khlai ba bom sungrong ni budget bisingo nang kaisa film no dubbing khlai dubbing to tak phono tabuk at present phono no Hollywood fan thani Bollywood fan thani dubbing ta phono blai dam kom phono khlai jak bab di kaisa film ni blockbuster film Hollywood Bollywood ni rom di blockbuster film kaisa 200 crore ni budget to 200 crore ni budget to bo hindi dub hindi film ta bo Telugu Tamil dub mana habsa thana to I don't think 3 crore fan thana bon tangi thai nga because joto samuno actual films na gamu snam jak thanga ini background sound foley hindi ini gan ropan hindi ini script ro already snam jak no tabuk tam khaiman nga ke jung voice artist nanai voice artist cast khaine voice artist cast khaine no je khorang kaham wasyo bisibak dub film ta mo nga ke kaisa borok no multiple characters khayo aw jaka time ba sure ang ba sure thang so dubbing kaisa jini je onek rang basi mono tabba bidi chini triprani film eba bodoni film o present of film romdi bo samjak 15 lakh ro samjak mono dubbing khlai ni omni half pan thaya onek mane like 2-3% se dubbing khlai thani thang tam taw chin to katal khula tripra obviously am ba ke o so artist ro wasuk demand khai mi because bor wasuk khai ko sung bong nasuk rime ya apono chole dra phege sung bo jate artist ro pay man thong ni sung rakha motamoti but all of future ba bidi kaisa Assamese film no ni budget Assamese je jago ohmia film no ni budget boro 2 crore max budget thang bo ni ab 2 crore ni budget no nang dubbing khai thang ga ni 5 lakh kon thang 5 lakh thai mane kaisa nang artist no nang ba bidi 45,000 uphan no khanang jese film koto ha kata so asu do thang so in that case ang khawan so ko dubbing wa su rang thaya tabuk ni je producer je original films na bono rang sabai alka state dot lang namu sungu dub khani mu sungu bot bin rang sabai ne chung tam nang artist nang na hejaba okay amno kare tabuk chung no tu hega abong ni film aga aro ka chini khorsong thang jaw na jemon chung ka tu hega bor phaya jaw chung tu hema ba chung extra khorcho do na ka bis marketing da garo typically dubbing khaya than was rang thaya films actual films samen nung je ok Khangrai nyong kai puila nung bahai khlai mane tubukha tabuk kongmal bodoni language ba kongma film tamono da nung bodoni je borok snamai je Khangrai film snamai ro bai nung bahai khlai mane kok salai tui man kha tabuk main ka to chung company start khlai mani do chung dubbing khlai distribution khlai notice samai chung film ato tolam ni ta chung tam bo film ba pula project start khai man inka frono chung mugli ron film di khasi ron film di Assamese ron film di mizo film ni chung export khai ka chung pra notice ni film na to kham bri bom bisi kaham na ne Assamese film ro nga blai
Mana bro ni angkai quality tam sanai West Bengal ni the film nung mani or Dave soni high quality hema tong tang khai which is good. Jojan technical wise onek ham lo muni film lo. But story wise bro onek jangan South ni style lagi ni kesam tamnai meri janwan men army ni style lo mass ni style lo hai film lo ta. Tapi angkai mu cuma ni amti ya kisah social message kaham ya kisah borok nombo naik ke comedy botong nai. So no every element no film expect kayo kap mo emotion drama comedy amro to tong tong ne research mane search kai tong mani ta jang no khangrai heni kaisa ang look mane khangrai nge gang samang ka boni kok bu chin ko be khangrai heno bo khangrai heno so kok mane similar tai ang je film actually nai kya jang borle no thanga amno nanya bagai je song film nai kya ang onek hamjaka ini concept story ni concept and onek tam sanai কোনো হিরো হিরোইন করিমো ফিল্ম और যত না কাহে ক্যারেক্টার কোনো ভিলেন বকরি কোনো মানে গুন্ডা হানি বকরি তা কোনো ওভার দ্য টপ মানে তাম সানাই ও সাউন্ড অন হাই ফাইটিং সিন ও আম বকরি সো গ্রাউন্ড লেভেল ni story ni ni borok ni story kaisa parani story chukon sa parani story ama jespat parang mano okay ang wan sumon story te connected feel khai ka ang kam baganya ang mo story no na kha ta kaisa ngakai chunga je bodo director rok ni kjiba bo bai chung chini connection dong bagai chung of film man thanga ta chung borok bai sine laikya puru thangpuru no chung kokrok salaikya ang borok sao borok ne approach khamini actually of film klai dikhini no ke chung bo naikya pile kha to nai hamjaka ba chung mansuka chung onek process to lokha na ni chung last digo saka okay chung khalai no film hone okay chung tab kha cheng dong ada okay tabuk je a film khlanyai film maker ni borok no khai ning ke se mane rang rok amo hai manamar obviously mar nai to chung to free to since boto onek brain roi kolom dekhi khalai films na mamba original film maker to mar nai chung rights pai khyam ni bagai chung legal way kan thangai rights rok nana ni try khaikya obviously tripura ofan hindi notice ofan hindi amti hai asal ungya ungu very rarely kaisa kind film jemon asamis ni kaisa film village rock star hai bo netflix ro tong tabo amte rare film rok pai jago rights rok pai jago but most of the film kuno rights rok pai amte system karin but chung try khaikya chung legal way kan thalai na so amte ha cái nugiman khawra jai tlar bo depression desing kokborok kuma character ke je amsa character de no saka 17 no nang je asuk jibong jora maintain khlana bagai nang boma hasuk sak bathar ka tabuk 17 ta character মানে 17 ta voice artist tong do hatuno character kham sabon bishi tong so obviously kaisa ek duita borok no 3-4 character khaikya aba hai keta 17 ta character hangka chung bishi bak je well known singers panandi o kisa social media o youtube ro sinija bon khoran ok bishini o tai proper theater artist rok actors rok ta proper actors no chung na jate chini quality obo maintenance tong to ne so time manage khamani ngake chung borok no obviously salsa bano kaisa borok ni dubbing pai thango so asuk hassle nanya dorsi bo paya tini paili do next no kon pai pari hota asuk time nanga dubbing ro time nanga ka sin sorok kaisa main character kari do jotoni no equal height ko tam sana screen time tong naga babidi kaisa borok ni 10 minute hai screen time lo tong na 10 minute no nang khanya ni pura din to nang thang ro dialogue khlai thani wo mistake nga emotion ko nga te ma so khaji je jate kok milia phone ni makhang ni expression to ma mil nai am teke salsa eba max to max sal ni rokna korso bor ni dubbing pai thangta ke je singor kokborok to kuma boring bai similar thano ta sing kokborok je dialogue sam thani ke nang sabani subamong nakha dialogue sinai dialogue ni supervise na ka bai bina supervise kai kyo dialogue no most of the dialogue ro no chung ang pila film ni dialogue ro je fru chung sina chingwa fru ang wan chungmani
जों चलि तो बासाव तो ना है जे कॉक बच्चों local solid money चलि तो माने किसी से बांग्ला मिक्स इंग्लिश मिक्स ने के अब हाइबा ना हमनो आओ तो नखा हमनो कारी बहुत जेफ्रो जों प्रोसेस चेंज खामो फिल्म डाबिंग खायनी जों सामा काजे चलि तो बासा ना सिमिया जों एक्चुअली जों फिल्म नि थ्रू ते चिनि कॉक नं बोते बो ताम साना रिवाइव रखाय खायमानो जों मानसुकै जों अनेकता जे बय रगो यूज खायजोमोन टर्म्स रगो यूज खायगोमो फिल्म जे जत पुरानो चलितो बास चलितो मामा याता नांफ्रु जेफ्रु एंगार नांगो जेफ्रु इमोशन फयो आफ्रु तो को गेदबा जेसपन बासा सो आप आमनो करे जे नॉर्मल कन्वर्सेशन हो बस ट्राई खायगा जों करेक्ट टर्म जों यूज खायने हम ट्राई खायगा जों इनके अबा हायख्लाय नों बिनि सापोर्ट बाय डायलॉग्स ना बता kai जों जे डायलॉग थादि एबा भॉइस आर्टिस्ट जेफ्रा हासने सिनजाको खरै खलता बुं साबो obviously by Rumi Marasing I'm not kare chini da monos but trailer voice of I obviously time no kare chin da songkor tai flongs mighty but the bridal second season a winner I'm not kare bo je tabu joro actor ngi tongnai theater khai tongnai mane drama khai tongnai ro যেমন দা সান্তা তো কুমা যত ফিল্ম তংবো বুনো কাইসা দাও জয় ত্রিপুরা বুনো বুনা খা বুবো কুমা award winning short film logo feature ngja umno kari bairuma bubo kisa sinijak actor no tai chuan mi gon obviously angbo kuma singers no korsa singer ka wara band ni kumi pritom हमनो करे दा कोशिक मरासिंग चिनि रूम मरासिंग बाय रूम मरासिंग बिनि बुफायं सं ताय हमनो करे गोबां मिमिक्री आर्टिस्ट जे डिफरेंट खरां खालाय माने भिजन ट्रिपरा ताय खरसा आनि सिनिजाक न नारसिं जमातिया ताय गोबां आं बुमुजु करि खासो गोबां बुमु दं फिल्म न डाबिं खालाय थानि वो बोसो जरा ना खान फिल्म पाजानि डाबिं खालाय फिल्म प्रॉपर्ली डाबिं खायना बाय 20 days हैना 20 days डाबिं खालायनाय के साव माने डाबिं साउंड इंजीनियर तंगो चिनि आनि सर आलोक भनिक बो आइतमा वो सामखायो के आइतमा नि सिनसं आइतमा वो खाय तंगो बामो बो अजागो यागर खता बो जो साउंड इंजीनियरिंग बनो नाय ते बनो करे बो जों एसएस खायना बै ते खरसा साउंड इंजीनियर ना जॉन टी फांखाने बो एसएस खाय तंगो मनो इनके नोनि फिल्म न बुफुर फुरजां जों मो फिल्म प्रीमियर खायनाय 19 डिसेम्बर चिनि टाउन हॉल फुंनि 11 नि सिमि चेंनाय फर्स्ट शो सेकंड शो अंग जों 4 नि सिमि चेंनाय ते आमनो कारे जों 19 नि परे 20 ते 21 के जों किसा गैप ना खा गैप ना जों 22 को जफ्रो जों ट्रिंग माने एक्चुअल ट्रिंग नि सालंगो फर्स्ट ताल हिंगो जों खुमलंग ते बिश्राम को जो फुंगानि मानसुका आमनो पाए 23 हागे जों खुमलंग ते किलाव खुमलंग दुइ बार फुंनाय सालनि फुंनाय ते किलाव हागे 23rd फुंसिनाय ते मो पाए 24 व 25 अंग जों तेसा गैप ना खा बिकॉज अबो क्रिसमस जरा आम बागे जों 26 नि सिम के तेवैसा मानदाय हेजमारा चिनि बाइजरबारी मनु आयं तोला कारबुक फैसिंगो बिचोंजो मनु फानका आम्बासार जागा तैदु है जागा लेफुंगा आमते जागा रगो जों स्पेसिफिक डेट्स नामै जों रिलीज खायनाय फ्रा ट्रिपल गनाङै जे बसकांनि 19 डिसेम्बर काय फिरे दाना टिकेट बाय बसकां 19 डिसेम्बर obviously टिकेट मा पाइने टिकेट बाहाय के टिकेट पाइनाखन रो ऑफलाइन फर नै मन जम ऑन द स्पॉट न तबो टाउन हॉल फैया के जों जेफ्रो टाइम नाय फैया के न आफ्रो न टिकेट मान नै एबा तबो जों ऑनलाइन जब टिकेट फालै तंगो जस्ट असक दामिया 99 रुपीस न टिकेट के माने ऑनलाइन फर बाइक मा वेबसाइट दा वेबसाइट नि बुंगा के जाजा स्टोर x a zaza store store.com आजागाव नों चिनि टिकेट खांग्राय प्रीमियर देने बाय सिमिता अब टिकेट अब खुमलंग नि बागै के जों टिकेट खायलिया प्रीमियर देव सिमि नों बुनि सिगांनाय मुसो हागाबो नों फाय टिकेट तानै ऑनलाइन टिकेट तानै फायमोन तै बाद बाय गेजा खौ बेसि ऑन द स्पॉट जों टिकेट फाननाय दं प्रीमियर देव खाय गाय बसो सक खाय प्रीमियर देव कानि शो दं पुलिया शो हागे तो सा
cultural program khaina manso tongo je to abo first time je Tripura sa borok kaisa collaborative phai thansa khe kaisa film snamlama ba so jeng kaisa cultural program khaina ja abo bodo bai Tripura sarok thansa bongni bo mososo mosamung samung tongnai chin mosamung samung tongnai amte ke jeng kaisa program khaina tongda chini film ni engo chengna sika first show na bo second show kwa jauh second show ko chatan sim cheng gendera फाइनाय फाइदे आं स्क्रिन बंनि जे वेबसाइट लिंक दोनाय एबा ताय स्क्रिनाव जे वेबसाइट सै दोनाय नरक नाय टाप करनि जों तायसे बिन थांलाय फिनाय जों खांग्राय तो मोटामोटी पागेर जे जों सिमानि जे नों साबेमनि सागा जे नों पार्सोनल लाइफआव नों बाहाय खलायै वानसुका आं फिल्म खलायनाय बफोर जिमिनि बखरो फाके आं फिल्म खलायनाय फिल्म मेकार नाय फिल्म डाइरेक्टर नाय film director tang saksang takon ko sia ko tabo नाय फ्यूचर feature to only fan mano ang to agi sai frun simino film no na to onek hamjago chung to na hamjago film na ni no ang story telling onek fascinating tong mani so ang takpono saksang director hun ko siang writer se actually ang siyo onek ang story rok siyo script rok siyo film director da ang mano ang mayam to ulni ko hepno ang wan su ta film kaisa medium do je tei chung bor rok ni wan su mo onek shape khaimano ang bo ani wan su mo rok biso wan su mo rok tv o nung mani aba theater thagi nung mani film ro tei na ang bani wan su mo shape khaikya so film kaisa go medium je bor rok no aba culture kaisa culture no onek revive khabat lang mano tola bo khile mano kama mani sikim mani furung mungri mo tai kaham tai hamya am dorong khaim so film kaisa overall kaisa impact tong ta film ni an bagi film mo ang simia je interest na ro boro bom tikan phaina ang to onek singa hamjo ko bang so siyo film ni bagai ke film ti sam khaim mo sumana ke film making ka process amo kaisa experience hai kaisa journey haina so culture of revive angi mano film ni through te tabu angke support khaibata chung jese chini folk tales of samja mani chung komor thang toma sa folk tales of chung nungma bagai chung tabu khano bujutong of up stories of budi hai so film dorese na interest kare ka interest tong ni sana obviously audience ro because amu kaisa experience film namne ni kaisa experience film ek khane kaisa experience film sine ni kaisa experience film tabu Tripura to onek tam sana belai kom film namjago but chung tak saimon do takpor chung impact tong kaisa stories যেমন যে langmani hado kai stories juni yarung hai mathia hai stories ro takpor chung relief khayo da chini culture am te jinis ro ngai tong kaham film panang di entertainment film panang di romantic film panang di drama film panang di if mini message kaham nga ka chung takpor no muju tong nai ko amte impact khayo da nang boy ro ni no class 9 10 o tam tong pore he am nang muju tong kena nang film ni kaisa visual lo ni pura nang thia sa no ning tong ipayo muju tong payo so amte impact tong ta tabuk a jaga no ta sang manjo no pule no sma jaga no tangai films na dab khaini cheng Tripura o amte hai situation je chang rang kabang roi films nam ka a rang return na mano maya auta market khlaya za kerja na kita mon tisha ang je wan sumani mote ke bor na nyam sungro borok film ni bagi takno craving tongko nang tangai phone ka buinai obviously ni price ro kisim misa nang saka tola mak khaina su dam ka buinai khagila asa kom ka bui nai kom ro ka nai but film ang ka wan so sogni nang puila bor na ro ani ang muju tong ani mas wangna samo tongo je boro langmani hado kai film ro no boro porda phungja one so langmani hadok to obviously go tamin sana government ba sponsor khai di dedi sina for dedi se sponsor khai jak ba boro commercially thangli na a story no boro plan kha jaga tlang boro phunu ka story no nai di chini Tripura soro am think tongo chung slanya nang khni but amno karibo Tripura o jore market samne ne thanga ke pila khato
film nainani aje habit no जों mattu bunai Bunyi marna ja. audience no mattu Audience bunai marna. tabu kada tamu tahu जों film जों naya kudu film senama bo kom film thangi naine bo loi kare te phone fai pe kya so जों अनेक rely थाङा जों phone no kama film no no YouTube ro fai ba tabu nang dose subscription ha Netflix ro Amazon Prime ro nang nai mo film ro so अनेक thangi naine ni amo kaisa experience amo kaisa habit जों senami maya khota ho jodi tripra o amo number 1 angkai nuguta lacking second ngaka consistency gरै जों film दाबो चिनल जे आं साका बुचागे फनांगना जों दाबो जे प्रेजेंट ट्रिपरा हो चिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो जे एक्ट्रेस एक्टर हंगाने रो बिसिबा म्यूजिक वीडियो हो चिन कोकबल but alga zaga thangna ka alga bayro thangna ke film no jese kokma tongo actor actress tripura ma amno kaise lacking जों film roko snam thaya artist ro bujora ma film अभिनेत्री एबा acting खायनि ताई borok ni ma suk habit kre je film nai thangani so gongma elements rok kaisa phai tongha do extra phai tongha je film ni industry film culture growing me tongha amo kaisa tabu jorisi borok rang gongma khibi bai film sama ke abo bo nai angmon bor because nini story so nini cinematography nini sound nini acting actor ni je performance rok yang mano audience boring thamano amo kaisa tongo तो गोबां elements दं ताबो edits नावै बके film संग नुजाया नि 5-6 लाख film संगमै नों 8-9 लाख आजिनो हका सनो बिखुसिन दं नगे नों 5 लाख 5-6 लाख film संगको तो नि quality obviously downgrade नंनाय नि actor रनि performance रको compromise मानो नि editing compromise मानो sound compromise मानो camera work compromise मानो so am tiखे नों film दो सनाम बायके फुरुं बायके आं जे सामहाय 8-9 लाख वाजि पाइका नों बायरा थांनाय फुंनानै आ capacity नों तुय मालिया आम कसे जों lacking नु तांखे but आं मानसुको audience रो ताफनो film नाय मुसुं नों तस तलाङै फुंना दं दं जे अमा नि film industry wa je hamnan musman eba ma entertainment industry wa nang hamnan musman nini am babu sangkai bo ma hairok non support aklai ne ki manaro dakma abo ngala abo ni future nosto ki man abo hairok ani to parents ai shin lai supportive to mani am bagai anan jispon ya appreciate man jadon support khayo ang as actor actress eba jispon sound guy cameraman hai ko tang habliya ang monso kamono isa जैसे फिल्म नो सस्टेन खाने का ट्रिपरा है जागा वो मनो कमर्शियल इसके पर ना खाने जेफर बोर्न या वो रंग फायो बोरते वो साना मुझुंगा जब अब देखो ना बाक्स बस फिल्म मेकर्स करेंट ट्रिपरा वो बोरो रंग स्नाम माने से बोरो फिल्म स्नाम तो होता हो जाता है बोरो बका थी थांगा बाक्स बस फिल्म मेकर्स तो जे बोरो रंग नि बाइस नाम तो आ जागा होंगे नंग निनी मेजॉरिटी ऑडियंस नंग नेग्लेक्ट खाइ माइ कला बिता तब निनी मेजॉरिटी ऑडियंस तो एंटरटेनमेंट नाइनाय कॉमेडी नाइनाय रोमांस नाइनाय आमनो नंग रिमेंग थां नंग जे स्पेसिफिक कायसा जोना न रोमिन फिल्म खाइ थां हागबो आ जागाबो ऑडियंस रक थांग नाय आम कायसा रीजन इंगि थां जाव कायको इनके अब हाके जे film खाइ थानि वो जे नि नंगनि जे नॉर्थ ईस्ट इंडियन film distribution आ de team खातेनि काय नि लगे साव साबो नंग मानखा so notice India Film and Distribution Company जागाबो बिसिबाग तो आनि दल मामा नो आनि सिंजा बर मामा because आनि जे friend circle of बरबो ओ हमते feel related no किसे मिसा अंके आं आसो कस्ट खाइ नायथना नांगलिया बरबो हमते interested in बरबो आं मो team सामाखा ते जों मानसुको त्रिपुरानि सिमिया चिन टीमो जों फातनि बरबो दङ बाक्सा जों ट्राइ खाइ दङ जाते every state of कासा बरक फन दमा खाबा जावन हनैता त्रिपुरा बे चिंचेंखा त्रिपुरा ओ सिन्स चिंचिनि हा वबा for government चिंखा ओमफ्राय जों त्रिपुरानि कंपनी बाबो त्रिपुरानि कंपनी फनो नोटिस ओ कायसा बुमु सामु सुंगै सामजों माने मो कंपनी so आंखा मानसुको त्रिपुरानि होते चिंफनो बो त्रिपुरा सिमि को ताम साने खाजाक दंला next time नुनाय फादर स्टेट ओवर थाङै जों फिल्म खाइ दंमोनता
nong o company ni bising te beskang salo besek film ro nugi mano tak to o bisi to pajen dike thang do tak December tai salai salom haijong so kai nang beskang bisi 2026 bisiwo besek film ro nugi mano nong o company through te 정도 다부 돌진 target 넘나 좀 비시오 와이샤 가샤 film 뭐 가샤 코로 film काम के खाने try खाने है because 좀 다복 삶이 이제 좀 가샤 next year 좀 두진의 film 가시네 함도 비야 좀 next year target 가 좀 obviously 가서 그마 film 동너 저 काम 좀 다복 select करे बंगनो ते next year रो 가샤 काम time नहीं 좀 release खाने try खाने but आगमन सो next year 좀 가샤 film नो 누구나 상 खाने 아무니 시간이 아무니 버레로 파노 해봐 좀 보스로 와니 film 가니 film 가면 할 try try 된다 sing te prahasa ko mo nugi mano sing spoiler chimi nai he kai film ko mo khale phele yo kasara je film khlayo sajin sama hai je budget ba khlayo a budget ki philiaro ni tawno o dubbing bo thange ban kisai michal thangkana noni budget noni bisingo ge jodi nung tabu para thange phulma ya gulo je a budget phaya ngai next year ro non a company through te khaje da abo haro amte to la khaima tongo because since almost startup company ba kama borok invest ko khai tong nai so chini rang thang tong amti boya chini nong ni mang rang thang tong amti ya just kaja since kaja model tong nang sam khlai tani bo a model written model fa nang mane amtem tik khai ke am du result mano so tau khlai tong mane ko kaja experiment haise even 좀 자가버 return me fa nang ka chung try khai nai ta project khai nai no so khada thiya because company chang ga hai bata to maya bano so kata state open try khai nai o state ya khaba because chung experiment khai chung sama hai experiment to kama jinis ka hamong mo na hami bang mano but anga try khayo notice ka sa ecosystem angna nango ba chung ka sa project khlai bata kai manya next time ang to expect kaya audience no buji faji because bro ni no kaisa thinking tongo bro saksang ni decision nai mano bro even josi chipro failing phana ta ang khawan so go notice alga jaga ro son try khai ni do chung bai angli phano chini sakang mane chini gul ko final company ro phano kaisa ground sanamjak mantu hai ma expect khaita main to jago tamo ba nang bumung khlai thamangka bumung lo lege nang rang box nam thamangka ka bulai chai chang te amno ta na ke wan sum ka kha khlai no ni je company future of brightness to notice short notice simia pura whole india no te je non khangrai abo successful thun je ang kha khayo te katin thang abon suri sanai je nong ro tong joto artist je ukulu sam khainai ni logi tong na hor sar kongma sak khari sam khainai o film tai music director sini alogda bobo barka sak khari khakya ngai non film successful thun aban khakamu blaka hambai non min nang ko joran khipa no nang an jor kisa sari ban bagai blaka hambai ge ang paithot suje ko nin para bro ani para ka to mandai yo to hambai ngai tini basung su joto no hambai